kadi noon ɓe fuɗɗo noon hettugol joddi maɓɓe ni gila ka gabru maɓɓe ɓaaden andi azabu gabru ko tabutu ɗum si woni kadi ñande dargal allah jonnoyey kala winoɗo la ilaha illallah annora en sifike ɗum e darsu meɗen feƴƴu ɗon wona suratul hadid jantori noon si woni huccitama no yahede ka aljanna wiye yahe ɗon ha hewte ka sirat ka ƴanggal ka lumbirte ɗon yite ngel no ley ƴangal ngal no hoore aljanna no gaɗa ko noon annora nafigi ɓen fo ɗanoto dhahaba llahu bi nurihim on ka konngol wiwɓe ɓen hari ɓe heɓaltode gomɗinal ɗo kono ka ɗengal tum ɓe gomɗini ɗum ɗon ko ɗum ɗon ni ko toon ɗum ɗo waɗoyta ko ɗum woni misal ngal no yaade konngol ɓeyɗangol ngol fof maggol no yaade konngol ɓeyɗangol ngol fof maggol on say noon wa tarakahum allah acci ɓe fi dhulumatin e niɓe la yubsiruna ɓe yiyata si tawi en yaari ka konngol wiɓɓen hari ɓe heeɓi gomɗinal niɓe allah ko acci ɓe mum kon ɗo ko woni ɗen niɓe ko kufre on e shirque on e nifa ko ɓe woni e mum kon e fasiki yagal ko ɓe woni e muɗum kon e geddi e bakkatuji ɗi ɓe artiɗin e muɗum woni ko waɗirteɗi konngol woni ko waɗirteɗi kuuɗe woni ko fiɓeteɗi ka ɓernde amma sen ƴetti konngol wiwɓe ɓen ɓen iman on hari ko ka ɗengal tun annora ko ɓe ittante kon ko ka dargal waɗoyta haray si woni annora on iwi ɓe wonti e niwre ɓalere tawta ɓe yiyata yeeso maɓɓe ɓe wawata lumbude ƴangal ngal haray hay nokku ɓe fokkita si wona ka yiite adana llah yo allah subahana taala o dandu en allah subahana taala o wi summun koɓe pahuɗuɓe bukmun koɓe mbobuɗuɓe umyun koɓe wumuɗuɓe fahum no kamɓe la yarjiuna ɓe ruttotako e koɓe woni komi muɗum o samam mo ɓe woni ɗo e muɗum o sifora na wondema ɓe nanata few si wolama no waya ka yewɗen ɗa ñanden khatama llahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa ko gotum kañum e ɗum ɗon ko wondema ɓe nanata nanɓe nafayɗe ɓe iman on wata feƴƴude ka nooru ko haalaji merenteji e haalaji bonɗi e piiji ko allah e ɗayarlaki tum ɓe wawata nande feƴƴara ka ɓernde ley mbomoyagal ngal ɓe wonde mum ngal na wonde ɓe wawata wolude kono ɓe wolata haala nafo haɓe ko ɓe wolta ko nafata ko laaɓi ko tanke hiɓe wondaka julɓe ɓen si ɓe weddodi to ko non ɓe wiyata inna maakum innama nahnu mustahzi'un sifa ɗi ko ngoɗi jalkitugol julɓe ɓen jalkita nulaɗo allah on jalkita allah jalkita dina allah kan tawde ko ɗum ɗo tun o wawi wolude on ɗon sinda si o wawata no wolude bete o daɗa bone ɗengal ngal par ce que sabu wolugol wolata few no ɓuuri wolugol ɗin ko nguɗi ɗon umyun mbunɗan ɗan ɓe sifora ɗo ɗan ko ɓe yiyata gonga ko ɓe neɓa wajede ɓe wajitutako ko ɓe neɓa hollede laaɓantaɓe ɓe wona tun e sikke si yewtama wonde ɓe felsita wawa si ɓe yii si ɓe hinƴi ko fanɗi o honnude o wi maha qala anifa allah ko noon sifori ɓe ɓe ara ka nulaɗo naɗo yewta wawa si ɓe faami ɓe yahaltay tun ko honnude naɗo wi joni allah ɓori yer ko ɓe nani kon hay ɗum ɗon ɓori jaɓiti sabu ɓe jaɓali wonde gomɗinɓe ɓe nafitorta ko wona e wolede ko ka tigi tigi nafita no nafoore tawata hara ko nafoore ɗaɓɓande ko ɗum si allah sifori ɓe ɗi sifaji ɗo tawde ɓe nafitorali ɗe tere maɓɓe ɗo ko ɗe ɗo neɗɗo jangirta noppi ɗin e gite ɗen e hundukon ɗum ɗo mowata adda tippina ka ɓernde haqqille ɗen ka ɓernde woni ɓernde nden hunjo hakkille ɗen faama oti noon gollitira ɗum ɗon ka gonɗam muɗum kamɓe noon dambuɗen fof sokanike ɓe hay hunde hande kala wawata hewtude toon ko ɗum si allah hombiri aya o o wi fahum la yarjiun kamɓe ɓe ruttotako fahum la yarjiun ihtimal ɗiino ɗo ihtimal ara noon ko hollugol wondema ɓe ruttotako e ki bonki e nde majjere e ɗe niɓe ko ɓe woni e muɗum tanke ɓe laɓɓinali annuye maɓɓe on ka ɓernde ɓe laɓɓini gomɗinal ngal tanke koye alhaali mo ɓe woni ɗo e nafiq yagal si ɓe wondi e ɓeeto ko kamɓe si ɓe yeehi ka ɓeeto ko kamɓe tanke hiɓe ɗum ɗo koni on alhaali maɓɓe on ɓe ruttotako ɗum ɗo haray e ngol konngol ɗo no mofti ɓe noone maɓɓe on ɓe fuu maɓɓe kamɓe wonnoɓe nafiqiɓɓen haray no mofti ɓe si wiyama e ka konngol ɗimmol ihtimal ɗimmo on fahum la yarjiun woɓɓe wi allah hollite woni humpite woni ko habar wondema ɓeɗo ɓe gomɗinta few ɓe ruttotako e keferankaku ngu haray noon ɗon wonaɓe fou aya on mofti wano kanane ɗon ka ihtimal arano saabu woduno e maɓɓe ruttiɓe naati ka dina gomɗi islam muɗum on laaɓi wano tarajum ji ɗin fillori noon haray ko honɓe fanda ɗo
ko woɓɓe e maɓɓe nun hino ton tawɓe Allah kañum andi e maɓɓe wonde maɓɓe hande ɓen ɗon on ɓe yiltita ko fewi ko ɓeni kon ɓe gomɗinta hino wawi wona wolino ɗen noon ka Allah wiɗa ayon a andartam am lam tundirum la yuminun ko gotum ɗiɗɗo ɗi ihtimal ɗiɗi won ɗiɗa ɗin ɗiɗi non hiɗiɗa imma ko ɓe fof fanda hara mana ɓe ruttota kon ko tanke hiɓe on alhaali ɗon ɓe ruttota ko e gomɗinal ngal maɗum o ko woɓɓe e maɓɓe toon fanda tawɓe ka gandal Allah Allah subahana taala hino andi wonde maɓɓe ɗo ɓe gomɗinta ko état o hara ɗiɗo ihtimaji ɗi noon hiɗi toon ɗiɗi ɗon kadi hiɗi selli kono ɗo woni misal aranal ngal Allah misiri ɓe ngal misal karam ko ɓe wiya ngal misal yiitewal masalun naari saabu ko yiite ɓe piira misal misal ɗimmal ngal ko masalun ma iyum misal ndiyamwal Allah wi aw ka sayyibin e konngol wiwɓe ɓen wondema nafiqi ɓen ko pecce ɗiɗi woɓɓe gomɗinno ruttitino en keferan kak mum sen ari e konngol ɓen ɗon haray aw on ɗo ko misal fi woɓɓe goo o misal dowwal ɗo ko woɓɓe maɓɓe fedde goo o ay on ɗo aɗa ɗo ko fedde goo wiwɓe ɓen oɓe fof ko ɓe alhaali goto ono tabari wiri noon ɓe gomɗinali haynde wotere koka ɗengal ɗo tun ɓe wooli aw on ɗo hino waywa sa ni waw wono karam ko ɓen firir noon wala tuta minhum athiman aw kafura ay wala kafura wona oɗo wona oɗa maɗum aw on wona littahir suɓingol misirɓe ni fof ko gotum no yaade maɓɓe kono Allah wirno wala tuta minhum athiman aw kafura wota ɗofto e maɓɓe oɗo wota ɗoftu kadi e maɓɓe oɗa haray e ɗum ɗo ko fiyo konnguɗin ɗiɗi yaadu e manaji ɗin hollugol wonde man karam koɓɓen ko ɓe yewta kon lutodiral ɗuɗa toon hay seeɗa on cheikhul islam bin taymia hollir noon lutodiral ngal fof ko lafdi ko yimma ko c'est à dire ko ɓeydugol manaji ɗin ha hon to Allah subahana taala on waɗi o alqouran ko moftuɗo manaji hewɗi manaji ɗiɗi yaaday tawa wonaɗi gotum kono tawa kadi ɗi lutodira ɗi duñidirta ɗi yaaday ɗon wa raywal ko ɗum wiyete ihtilaf lafdi Allah wi aw ka sayyibin aw ma ɗum ma misirɓe ma nandinirɓe ka sayyibin wono toɓo ko ndiyam ɗan sadio jan ɗan won ndiyam sadio jan won ndiyam wonɗan e saƴude toɓo on min assamai immorde ka dow immorde ka kammu assama no wole hara ko kammu ngun tigi fanda kammul ɗin jeɗɗi hino wiye kadi assama harana kammu ngun fanda ko dow ga fof ko sama wiyete ko ɗum si arabe no wiya ñiwre nde nga ɓe wiya samaul bayt plafond o ɓe wiya ɗum samaul bayt ɗum ko haala maɓɓe noon ɗen andi noon ndiyan ɗan ko dow ɗan iwrata aw ka sayibin ma ɗum wano wa toɓo min assamai iwrugo ka asama ka dow ka kammu fihi hino e muɗum alhaali saƴugol ndiyan ɗan hino e muɗum zulumatun niɓe e no wawi wonde hara misal ngal ko jemma woni e misirde ɓe niwre jemma nden ko niwre ndiyan ɗan si tiɗi niɓɓitay no jeeya e niwre nden duule ɗen si ɗe yalti tun ɗe ɗuuɗi niɓɓitay ndiyan ɗan ƴuni niɓɓitay no jeeya e niwre nden nder ɗo niwre ndiyan ɗan tigi sabu so ndiyan ɗan no tiiɗi a yiyata wonɗo takko ma ɗon hara ɗan tiiɗi moƴƴa tigi ɗan sukki a yiyata wonɗo takko ma hara woɗɗitaki ma ɗum ɗo fof ko niɓe wonɗe nder ɗo fi zulumatin fihi zulumatun heno e muɗum niɓe wa radun e digge rad ko ndiyan ɗan riggoto kon wa barqun e maƴe ɗum ɗon koko maƴata kon malmalta jalba Allah wi misal ɓe no ewo ndiyan sino saƴude hara niwre no waɗi hino riggo maƴe hino waɗa piiji kulaleji tun piiji ɗi neɗɗo hulata tun seede hiɓe huli Allah wi yajaluna hiɓe waɗa asabi'ahum kolli maɓɓe ɗin fi adanihim ka noppi maɓɓe hiɓe waɗa ni ɓe waɗa toon noppi maɓɓe ɗin min assawa'iqi sabu parñitte ɗen hadaral mawti e hulugol mayde nden anda noon ɗum dandataɓe dandiɓe wo laɓɓingol gomɗinal ngal wona e ko Allah yamiri kon ko ɗum si Allah hombiri ayon hollugonde ma ɗum dandataɓe o wi wallahu no Allah
muhitun ko huɓindiɗo bil kafirina heferaɓe ko huɓidorɗo ɓe cenɗe ɗen fof nano e ñaamo ley e dow kaɓe hucciri wo ɓe wawatamo lawade himo huɓidori ɓe gandal makko ngal ɓe wonata nokku ka wanda himo huɓidori ɓe doole makko ɗen ɓe wonata ka o hewtataɓe himo huɓidori ɓe kattane makko ɗen ɓe wonata ka o wawataɓe waɗude ko faala ko ɗum woni hiɓe ka junngo makko ɓe wawata lawade ɓe wawata sortade waɗugol kolli ɗin ka noppi ɗum ɗon nafataɓe hay e hunde hay fi kamɓe ɓe sikki nafay ngal misal ɗo kadi ko honno yarata e alhaali maɓɓe on karama koɓe wi'i ndiyam fandaɗan ɗan ɗo ka sayyibin min assama ndiyam fandaɗan ɗan ɗo ko alquran sharia wonɗo tippade on alquran on ɗum ko dow ga iwri ka allah subahana taala on dow ga ɗum iwri ko ɗum woni ndiyam ɗan ɗo zulumat on niɓe ɗen ko honɗum woni ko fanda e majje ɓe wi ko bakkatuji e geddi e pankareji ɗi nafigiɓe woni e mum ɗin woni ko ɗiɓe fiɓi woni ko ɗiɓe woni e wolude woni ko ɗiɓe woni e sabu hiɗi ɗuuɗi ko ɗum zulumat on ɗo kadi ko alal sigatil jammi ardi wara ɗum digge ɗen ɗo ko kambaji quran kambantaɓe kon bashiril munafiqina bi anna lahum adaban alima inna allaha jamiu lmunafiqina walkafirina fi jahannama jamia e ko nantata sifa ɗe ayeje ko ɗum woni digge ɗen no gudu gudu no tun no yowto e hoore maɓɓe jemma e ñalorma no jeeya e muɗum kadi ko alquran on wirtataɓe kon feññina gundoji maɓɓe ɗin ɗum fof no naati nder ɗon wa barqun ko ɗo ɗum ɗon naati tigi tigi ka barque ɗo ka maƴe ɗe maƴe ɗo ɓe wi'i ko ayaji alquran ɗen ko sifoto kon fi maɓɓe hino andi ayaji woli fi maɓɓe kono yerwolɗe ɗen e siɗe eɓɓidirama ɗe wolaɗen ɗuuɗa ko ɗum si ko maƴata kon si ndiyannano saƴude e ko maƴata kon fotata ko maƴe ɗen ɓuuri fandude ko maƴata kon yani saayi ko woni maƴude kon no fande ɓuuri saayi ko ala e maƴude kon ko ɗum noon ɓuuri ɗuuɗude ko anda kon ɗo kadi ko wana noon ayaji feññinɗe sifaji maɓɓe ɗin kanje nandina ɗo ɗe maƴe maƴi si malmaltimo beeyi e kon takko muɗum kon ayaji ɗe ɗo kadi ko noon siɗe tippike nanɗo ɗe o haray andi yoga e sifaji maɓɓe kamɓe kan nder toon nanɗo on andi he ɗo ko mi wona e wiyeede o aya ɗo ko kaari e kaari wona e wiyeede ko ɗum woni ɗe maƴe ɗo par ce que kañum yonnoto tippike tun mo wi maɓɓe yiyay ɗo joni hoore mum annduɗo ɓe kadi andiriɓe ɗin sifaji andirgolle maɓɓe ma sabu jeydugolle maɓɓe marɗude maɓɓe huwodira e relation ji goo ayaje ɗe mo nani ɗe tun o nanɗo ko kaari en ni hara ko ɗoni ko fandora ɗo e maƴe ɗen yajaluna asabiyahum fi adanihim min assawaiq sawaiq on ɗo ko kañum e kambaji ɗin wonnaɗi wolede ɓawgaɗen ko hunde wotere ko allah on ɓe kambande kon ko allah on ɓe wirtude kon hara toujours hiɓe maapi tun hiɓe maapi won allah sifori ɓenen ko suratul munafiqun yahsabuna kulla sayhatin alayhim aya tippi ɗo so ɓe nani aya tippiki hanki ɓuran tippino hanki hara ɓerɗe ɗen hewti dow ga kulol ɗo ɓe andude ko honnum wona e wolede ɓe sikkay kisan awa inɗe maɓɓe ɗen wolama kaari wiwno hunde kaari hanki ma ɓe sikkay kisan allah yamirinulaɗo hendo kaari wara ɓen non ko nafigiɓe ko ɗum waɗi si hiɓe maapi tun hiɓe maapi ko misugol alhaali maɓɓe on ka mapunde woni o wiwgol ɓe ɗo hiɓe waɗa noppi kolli maɓɓe ɗin ka noppi saabu kulol mayde nden hare ko ni misal ngal e ɗi jantaɗi ɗo alhaali saƴugol ndiyan ɗan yaadi e alhaali maɓɓe on kamɓe nafigiɓen allah noon hombiri aya on wirɗen noon hollugol ɓe wondema himo huɓindiɓe ɗum ɗo tun ko kamba allah wigol ɓe himo huɓindiɓe ɗum ko kambangol ɓe no ko wigol ɓe yoɓe wattu yila sabu fi maɓɓe naafi ronka ɓe nennana tun ɓe acca darugol yarli ɓe change ka ɓe changata jomirawo wi yakadul barqu hino eɓɓa maƴe ɗen konko maƴata ɗon yahtafu absarahum nde wippoto gite maɓɓe ɗen hakke ko ɗum tiiɗi hakke ko ɗum sattata e maɓɓe
aya jalquran tippotoɗen feññina alhaaliji maɓɓe feññina sifaji maɓɓe konngulɗi ɓe woli jemma kamɓe tun kaɓe moɓodiri aya quran wiya woɓɓe wi hunde kaari woɓɓe wino hunde kaari woɓɓe wi hunde kaari woɓɓe haldi hunde kaari ɗum hino eppa nde bonnata fi maɓɓe few e kadol barako maƴe ɗen hino eɓɓa nde wippotoɓe gite ɗen jaɓaɗe few kullama adaa lahum alhaali maɓɓe on tuma kala nde jalbani ɓe nde hentaniɓe machaw fihi ɓe yaayi ɗum ɗon hiɓe yahude e nder on ɗumunde ɗon yeru ko maƴi o no a jemma si ndiyam no saƴude no niɓɓitoti sutaki yeeso mum anda lawol ngol ko gaka ko ga si maƴƴi o yi lawol ngol ko ni o yara ɗon maƴande ne darto tun o darto o rentane kerka o yahta ɗon allah wi kullama adaa lahum tuma kala nde jalbani ɓe machaw fihi ɓe yaha yeru ɗum ɗon wa ida adlama alayhim si woni niɓɓiti e hoore maɓɓe qamu ɓe daro ko ɗum woni ɓe darto hari wona jooɗinoɓe ko darinoɓe saabu goɗɗo yahata no jooɗi ko tuma o dari o yaha wigol ɓeɗo ɓe daro awa ko ɓe darto e yaadu ndu ɗum ɗo kadi e koko wiya ɗo wondema kullama adaa lahum machaw fi karam ko ɓe wi'i ko misal toujours woni e kontinde misal ndiyan wangal kañum woni e kontinde ɗo allah wi tuma kala alhaali maɓɓe o moƴƴi ka islam tuma kala tawi ko polgal heeɓi ko ganima jawle heɓoyi zakkaji ɗin heeɓi ke boyi e addoɓe sadakaji ɓe ganduɗa ɗo addi e ndiyam ɗam hikka sadio no moƴƴa ko ɓe awi kon moƴƴi dabeji maɓɓe ɗi ñaami haari tuma kala tawi ko ni alhaali o fewdori aray ɓe tabiti ka dina ɓe aray ka juulugol ɓe aray ka tummodire par ce que ɓe andi fen ɗon affaire jihadi ala ka yahede affaire golle ko ala ittu ala ɓe zakka ɓen no addude no woodi tuma kala tawi ko noon kanula tummodirte wo ko yeeso ɓe jotto ko ɗoni kullama adaa lahum machaw fi wa ida adlama alayhim si niɓɓiti si soñdia ari si jarrabuye naati si jihadi no dama wono wasa tabuk ko noddano e fewdo ha tiɗude nguli lawol ngol hino woɓɓi 700 kilo e madina ka yahetano toon wona ɓe yahede ɓen kamum wona handeɓe ko communauté neɓuɗo andiraɗo doole andiraɗo mbawdi no asi goɗɗo wiyama ɗo hande o yaw haɓido e ɓe gara to ɓe andu ɗum ɓen hara woti no maapi si sifaɗi noon piyi ari ma ɗum kokke heɓike ndiyam ɗam woni dartike saƴugol ko awa ko moƴƴali remuruji ɗin moƴƴali dabeji ɗin welama ɗi woni e maygol tampere ari soñdia ari ko ɗum woni kullama aslama alayhim qamuɓe darto ɓe rekila ɓe yiltito e dina kam few ka dina mouhammad o enele barke ala e ɗum soñdia tun mbi rowani ɗo ha hikka na hunde kaari heeɓi na hunde kaari heeɓi ko ayɓe hino arde koye kulol hino e ɓerɗe ko heege tun ko ɗum ɗo tun ko ɗum ɗo tun nulaɗo noddi a yiyataɓe so woni le ɓe wawal suuɗagol ma ɓe wawal ronkude arde si ɓe ari ɓe boye moltoto ɓaawo a yaha wono allah wiri noon kad yalamu llahu alladina tasalluna minkum liwada suratu nour ɓuran accal hay hunde alhaaliji maɓɓe ɗin allah wi himo andi ɓen suuɗotoɓe maɓɓe wirnito ɓaawo woɓɓe yaha koni nde weli wo e ka dina ɗo no kelɗi modi ɓe wona e mum sattay tun gokkum ɓe murti allah ko noon sifori ɓe ka suratul hajj o wiwa min annasi man yabudu llaha ala harf o wi hino yimɓe ɓen on mo hino rewa allah ma ɓen ɓe hino rewa allah rewira allah sengo rewira allah becco rewira allah e hewre sikkitare wono karmo koɓe salaf en ɓen woliri noon fa in asabahu hayrun itma anna bihi si moƴƴere heeɓimo o deeƴa e dina kan o tabita wa in asabathu fitna inqalaba ala wajhihi so woni heeɓimo jarrabuye ko jarribora o kokke ay ɓen ari jihadi noddama ittugol jawdi ari ko woni o sattere o jarrabuye ko heeɓi o inqalaba ala wajhihi o waylito yeeso makko ngo himo fewtuno ga o wiltito hucca ga o yaa allah wi khasira dunia wal akhirata dhalika hol khusran mubin hare ko ni woni e nandingol feññingol alhaali maɓɓe on e aya on no ardi noon kullama adaa lahum machaw fi tuma kala nde hentaniɓe nde jalbaniɓe ɓe yaha yeru ɗum ɗon wa ida adlama alayhim so woni niɓɓiti e hoore maɓɓe faamoɓe darto allah wi na ɗum woni solution on tawde na ɗum ɗon dandata ɓe
na ɗum hisintaɓe allah wi walaw sha allahu si allah yiɗi la dahaba o naɓay o ittay bisam'ihim nanɗe maɓɓe ɗen noppi maɓɓe ɗin ko ɓe nanata kon o jaɓa few o pahindina ɓe wa absarihim e gite maɓɓe ɗen o wumindina ɓe haray koye ɓe wattu yila allah subahana taala o ronkaɓe o nennanay ɓe tum ɓay ko o tiiɗuɗo muñal kanko allah ko wiyeteɗo halim komo hawjirta hendagol bonɗo o nennanay mo darugol yarli o tuuba o rutto inna allaha tabitino allah ala kulli cheyin e dow kala hunde qadirun ko hattanɗo ko wawɗo hombirgol aya on ɗo ɗum ɗo ko kamba kadi wonande ɓe no wawi ka wiɗen ɗa wallahu muhitun bil kafirin hollugol ɓe wondema allah e dow kala hunde himo wawi ko yetagol ɓe wondema ko allah wiɗo kon sino faala jaɓa ɓe nanɗe ɗen few payindina ɓe jaɓa ɓe guitte ɗen few bonnafi maɓɓe ɗum ko wawɗo ɗum na angal mbawdi waɗi o waɗali ɗum ha joni himo acci ɓe ɗon hiɓe fonti ɗenɗe maɓɓe e dina makko kan hiɓe fonti ɗenɗe maɓɓe e annabajo on hiɓe fonti ɗenɗe maɓɓe e yiɓɓe makko ɓen kanko allah subahana taala na ronkugol ɓe haaɗi o waɗa ko faala o nennanɓe tun kono himo wawi waɗude kala ko faala haray ko ɗo yewtere nde fi façon ji yimɓe ɓen timmi ɓeya moƴƴuɓe ɓen janta e aya 4 bonɓe bonki feñuki kin janta e aya 2 ɓeɓe muradu mum jilɓiɗo janta e aya 13 ɓay ɗum no gasi allah noddi noon fof noddigom ɗimɓe ɓen wo heferaɓe wo e nafiqiɓen wo o wi ya ayyuhannasu ko ono yo yimɓe hey ko ono yo yimɓe ya on ko harf tan bi harf nida hey ko ono yo yimɓe ubudu rabbakum rewe joomi moɗon maccinɗinanemo woni jiyaɓe makko rewonmo allah wiyali ilahakum fi honnu e tawde heferaɓe no tawaka noddandu ɗo ɓen noon ɓe qirranoki ɗum ɓe qirranoki ko allah onde rewete ɗon ko ɗum woni probléme o fof kono hiɓe qirrino rububiyam allah wi wala in sa'altahum man halaqahum la yaquluna allah si a landiki ɓe ko hombo tagi ɓe ɓe wiyay ko allah si a landiki ɓe hombo saƴinta ndiyan ko hombo fuɗinta ko hombo wurnata ko hombo warata ɗum ɗon fof ɓe wiyay ko allah ko ɗum adi si hiɓe qirrino ɗum ɗon allah addiri noon gomni ɓe ɓen no qirri ɗum ɗon nafiki ɓen no qirri heferaɓe ɓen no qirri allah addini ɗon ko fof fotti koye mum ubudu rabbakum rewe jeyɗo on on jomirawo moɗon on alladi on halakakum taguɗo on mo addude dalil ji ko hollata kon enele himo hana rewede sikkita rewo ala o wi alladi on halakakum taguɗo on ɓe fof hiɓe qirri ɗum walladina min qablikum kañum e ɓen attiɓe on baba moɗon e baba muɗum e baba muɗum ha ka baba adam ɗum kadi hiɓe qirrino ɗum wondema ko allah tagi ɓen ɗum fof la'allakum bela jo onon si on waɗi ɗum on rewi allah kanko tun tattakuna on heɓay kulol on hulaymo haray ɗo la'alla on naka allah yani la'alla on andi la'alla ko littaraji kono gasa ɗum ɗon heɓo si ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo noon wonaka allah allah ka makko no gasa ala himo andi ko gasata kon mo andi kadi ko gasata kon ɗum ɗo koye meɗen enen ɓe o noddi ɓen wiyugol awa e waɗe ko hakkille moɗon si on rewi allah on wotinɗinimo on heɓata kulol makko on heɓay ko ɗum woni wigol rewe mo bela jo on heɓay kulol makko rewgol mo ngol ko tabutugol e yamiroje makko ɗen noto e noddandu makko ndo rewo mo kanko tun subhanahu wa taala wotinɗina mo hara kafi daali mo hay e hunde woɗɗito kadi ko haɗi kon fof ko ɓuri mawnude e muɗum ko shirque billah subhanahu wa taala taqwa o mo allah noddi ɗo e muɗum ko ɗum woni ko renata neɗɗo on e dendanalngal e ko yiɗa saabu neɗɗo yiɗa tampere yiɗa soñdia yiɗa lette dandima noon ɗum wo koko wiyete kulol allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi ñande en yewtunogo fi mum seeɗa ka wiɗen ɗon hudan lil muttaqin hara noon wiɗen ko woni kulol allah ko tabbutugol e yamira ɗin woɗɗito haɗa ɗin ko ɗum si goto e yuɓɓoɓe gimɗi ɓen hino wi'i o wi halli dunuba sahiraha dhaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi shawki yahdaru ma yara
la tahqiranna sagiratan inna aljibala min alhasa o wi accutu boneji ɗin bakkatuji ɗin accutuɗi tusoki ɗin o wolal fi ñani ɗin wigol ma ya accutu ko fandi kon ɗum ɗo mofti accutu ko janɗi kon hara accutita ko janɗi ko so noddeɗa accutugole ko fandi kon o wi ko ɗum woni kulol Allah o wi wa'a wa wonɗo yahuda e hoore ñoogu bulle himo rento e konko o yiyata ko ɗum woni ñoogu ngun e bulle ɗen koko Allah haɗi kon fof e on rentagol ɗon ko suɓugol ngol ka tippa ko ɗum woni ɗaɓɓutugol ko hani waɗude kon piji yamiraɗ ɗin andi moƴƴi tabitugol e moƴƴi ɗin no nder ɗon woɗɗitagol bonɗin no nder ɗon o wima nawta yawi to hay hunde e toso kon woni ko moƴƴere woni ko bone ka moƴƴere nuraɗo sa sallam ɓe maaki ittaqu nara walaw bi shiqqi tamra holire e yiite ngen dogire nge ɗaɓɓe daɗal e yiite ngen ɗaɓɓiron ɗum haysi ko feccere tamarore itton ɗum sadaka ta yawi to toso kon hay hunde ɓe maaki la tahqirana min almarufi shay'an walaw an talqa akhaka bi wajhin taliq aw taliq fi riwaya woto yawi to hay hunde moƴƴere nde hay sikoya fottir musidɗo ma on hara koye yeeso hentingo wallatamo hare kono neɗɗo hana yawitade hay e hunde na toso kon hina janum konko yiyata no fanɗi ɗon si woni ko moƴƴere Allah kan o mawninante ɗum sa laɓɓinanimo tawi koye sunna wonɗa o mawninay ɗum si woni kadi ko bone na on bone ɗon wonɗa darude komo wonɗa e bonnude Allah subahanahu wa taala o fanɗa ko mawɗo Allah no kontinde fa hin hollugol en adillaji wondema himo hana rewede o wotindine mo hollude en piiji ɗi o waɗani en tawata ɗen irri goto waɗanali en ɗi goto kadi wawatadi waɗande en ka qirɗen ɗon ɗum ɗon no duwa en naɓude yo en qirranomo wottidugol kadi ka dewal waɗanenmo kadi ɗum o wi alladi on jaala lakum waɗan ɗo al arda leydi ndin firashan daɗɗudi weƴƴitandi fontandi hiɗon wawa wurgol e hoore mari yahon ɗon mahon ɗon ason ɗon remon ɗon piiji ɗin fof ɗon wadde hoore mari ɓase wona daridi ni ko weƴƴitandi siko dari noon ndi a wawata o weƴƴitani on leydi ndin o waɗani on ndi daɗɗudi ka ñiiɓon ka hoɗon wassama o waɗani on kammu ngun bina am maha ngu towna dow moɗon hay goto ha han wiyali hino liiji ka kammu ngu liiƴori telen ɗa ma yi telen ɗa hino ŋappiti ma hino toli ma hino ñoli ma hino mooƴi Allah no ɓanti ɗum dowga bi o tagi ɗum hino ñiiɓi ɗon ñiɓande wotere no yaha ɗon e yamirore makko o wi wa anzala min assamai o tippini immorde ka dow ka kammu ma an ndiyan fa akhraja bihi o yaltiniri ɗan ndiyan min athamarati immorde e dinɗe ɓiɓɓe leɗɗe risqan lakum o waɗi ɗum arsike wonande on ɗiɗo fof ko Allah on ko waɗani on ɓawo o waɗande on ka hoɗon o weƴƴitani on o waɗani on ko hino sudda on sengo dow moɗon o saƴinani on ndiyan ɗan yaroton gollitiron dendanangal ko ndiyan gollitirte o fuɗinirani on ɗan kadi puɗi ko hiɗon ñaama onon e daabeji moɗon ñaamon kay ɗin daabeji ɗum fuu ɗo mofti nder ɗo wano o feññinir noon nokku goo ka suratu nasiat ka suratu abasa kaka nasiat tum o wima taala lakum wali an amikum o wi o waɗi ɗum risqan lakum arsike wonande on awa nde tawno noon hiɗon ɗirri ko Allah toon ko waɗi ɗum fala tajalu awa wota on waɗan lillahi Allah o faaɗo ko humindirgol ko feƴƴugo ko won arde kon awa nde tawno ko ni wonir ɗum ɗo iɗon gilri ko sifa ɗo ko fof ko Allah waɗi hay goto wiyata o awa wota on waɗan Allah fala tajalu awa wota on waɗan Allah andadan kafidiɓe al andadu wa jamu nidd wan niddu huwa al mathilu wal adilu wan nadhiru washabih ɗiɗo fof fotoro nando yerujo ɗiɗo fof no firo andadan tan waɗan Allah kafidiɓe tan waɗan Allah yeruɓe tan waɗan Allah annoyantela ɓe o nandi e muɗum tan waɗan Allah ɓe o fotata ko ɗum woni Allah fotata e hay goto o kafa hay e goto karankoɓe tafsir ɓe gila e sahaba ɓe no firi ɗiɗo fof suraka nudara udala ɗiɗo fof hiɓe yewti fimo ɗum e firgol kalima on ɗi fof kadi hiɗi selli Allah wi o tan waɗan mo andadan kafidiɓe yeruɓe ko ɗum woni wigol wota on shirkan mo ko ɗum haala kan ka firi sabu nde sirkangol Allah ɗum ko kafidugol mo e hunde a kafidiɓe a wi
kanko nde hunde ɗon e Allah kafingal dewal ɗo ɗum ko wiwgol Allah e nde hunde ɗo hino fota a fonniɓe ka dewal ngal kanko tun o jeeyi ɗum no holli wondema a waɗi kanko e Allah nden hunde ɗon e Allah hino fota nden hunde Allah hino yerodiri ɗon ko fenande ɗon ko ɗoni toñe ɓurɗe mawde ɗen mawnude ɗen ko ɗum sinulaɗo sallah sallam ɓe wi noon goto e sahaba ɓe mi tañƴini ko ibnu masud ɓe wi a tadri ayu dambi adam kako sahabajo landinoɓe ayu dambi adam mi jiti ko honnum e mum ko honnum e bakkato on ɓuuri mawnude nulaɗo maki an tajala lillahi niddan wa huwa halakak ko nde waɗanta Allah yerujo fotoro kafidiɗɗo e hoore ko kanko Allah taguma Allah kafi dano e on tagugol ma ko honno kafidirtaɓe ka dewal wallahi toña waɗi noon kono siko shirque on woni akbarul kabair ko ɓuuri mawnude e boneji ɗi ɓuuri mawnude e mawɗi ɗi fof ko shirkangol Allah subhanahu wa taala wotinɗingol mo hara shirkanalimo ko ɗoni haqqe Allah on e dow meɗen ko ɗoni convention on hakkude men Allah Allah subhanahu wa taala on fewtotuno ɓiɓɓe adama ɓen fof tawi hiɓe ka keeci adama bi rabbikum e wonami woni jeyɗi on on qaalu bala ɓe qirriti ɓe wi ko no woniri mo ɓe e meɗen no qirriti ɗum aɗo jibinede sa yahi e muɗum a yahi e ko qirritiɗa a respecti aadima ni an e Allah sa yahale muɗum a firti aadima hakkude ma an e Allah Allah noon o landitoytoma aadiji ɗin hakkude moɗon ko ɗum nulaɗo sa sallam ñande ko ar wonde Muaz o wi ya Muaz o wi mi notike may nulaɗo nulaɗo maki hiɗa andi ko woni haqqe Allah on e ɗo jiyaɓe Muaz wi ko Allah e nulaɗo on andi nulaɗo deƴƴi ko juuti seeɗa ɓe wimo ko nde ɓe rewata Allah ɓe wotinɗinamo hara ɓe shirkanalimo ndaari nulaɗo janniro sahabajo ɗo landimo taho landagol mo ko fi taw artirgol hakkille makko ɗen e hunde ɓayro wi ɓe o anda ɓe deƴƴi kadi fatra fi o tabuto e muɗum o anda ko hunde mawnude o wona wolanede haɗa ko hunde tiɗude ko sabu ɗum ɗo jihadi ndi waɗude ni fof waɗi ko sabu ɗum kaafa ƴetta ko sabu ɗum aljanna taga ko sabu ɗum yiite ngen taga ko sabu ɗum kala nema wonanɗo no sife ka aljanna waɗana kala lette wonde ka yiite ko sabu ɗum waɗana fiyo Allah wotinɗine hara o sirkanaka ko ɗum ɗo woni yamirore aranere nden tawhid on ka alquran e tartibe alquran on naka tippagol ka gorondirgol alquran on hikkodira jokkodira ko tawhid on woni ko atta yamirede on yibi fuɗɗine yamirore arali ko nde ɗon aranere nden ubudu rabbakum yamirore aranere nden haɗore aranere nden kadi ko haɗugol shirque billah haɗore arali bi fuɗɗiɗen ha ɗo ko sifaji yimɓe wona e sifede alhaaliji yimɓe kono haɗore hay wottere taw lombaki ga Allah noon wiɗo fala tajalu lillahi andadan awa wota on waɗan Allah ɗo o wiyali fala tajalu li rabbikum par ce que ɗo joni ko ka tawhid ka dewal wona e wolede naka rububiya ko ɗum ɗo o wi lillahi Allah rewete ɗon Allah ɓe weyi ko zul uluhiya ko jomirawo dewal kanko jeeyi tan waɗanmo kafidiɓɓe wa antum ta'lamuna harahi ɗon andi wa antum ta'lamuna on ɗo kadi ɗiɗi noon toon ihtimal ɗiɗi ihtimal ara noon ko tan waɗan Allah kafidiɓɓe e hoore teware wa antum ta'lamun haray ɗon andi koye ɗum won ɗon e wadde o taw tewo waɗon ɗum sabu so koye faljere o tigi hollete tun o rutto kono si woni koye teware o catoto e muɗum o ɗaɓɓana ɗum dalilji ihtimal ɗin moon wa antum ta'lamun harahi ɗon andi wondema Allah ala kafidiɗo iɗi ɗi ɗon kadi hiɗi selli kala mo koɓɓen no wooli fiiɗi ɗiɗi noon Allah wi wa in kuntum si woni on laatike woɓɓe no wi ka ya ayuhannasu ɗo ko heferaɓe wona wolede fi mum ɓe dallinori ɗo wiyede wa in kuntum fi raybin sabu oɗo ko heferaɓe wiya kono woɓɓe kan no wi ko fof yewta dow ga ɗo noon ɓeyɗa tun hertori sikkitiɓɓen tun o andi ayaji ɗen no wallinede mo be yi ay toon hoore muɗum ka jeeyaɗa ɗon ƴettira ɗon wa in kuntum fi raybin si woni on laatike e sikkitare mimma nazzalna e ko komin tippini ala abidina e dow jiyaɗo amen on tippina kon ko alqurana on jiya ɗon ko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam wiyayno ɗum ko mbileyagal ni
woɓɓe maɓɓe wiyayno ɗum ko hiite ko hiitande ni nulaaɗo hiitoto woni. woɓɓe wiyayno ɗum ko tindi ɓaawo ɗo yimɓe histoire ji feƴƴunoɗi ko ɗum nulaaɗo woni e janngude. haa noon hiɓe qirri o haa han janngaali hiɓe anndiramo ha jokkondirgol e janngoɓe ahlul kitabe nulaaɗo anndiraka wondugol e maɓɓe adol islam. woɓɓe maɓɓe wiya ko mbileyagal, woɓɓe wiya ko feetere ni ko wolowo tun o feeti. ɗiɗo fof ɓe sifike nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hollugol wondema hari hiɓe jiɓi liɓi laaɓuɗo pos. allah wi awa si woni hiɗon e on jiɓi liɓi hiɗon sikkiti ko komin tippini dow o jeyaɗo amen, allah bakinulaɗo e muɗum askintinnimo e muɗum sabu teddingol mo. o wi ala abdina, o wiyali hay rasulina. no gasa goɗɗo wi ko ɗon ɓurayno teddude kono ubudiya on ko ɗum ɓuri, ko ɗum woni sifa mo jeyaɗo allah siforta ɗum tawa ko ha ɗon woni e mawningol fi neɗɗo on teddina fi makko. ko ɗum allah hawtodiri annabaɓe mum o wi wadkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub. o wi ka nuh innahu kana abdan shakura, ko macca ko ngum ɓen ko maccinɗinaniɓe allah. hara ɗum ɗon holli en neɗɗo si o tedday, si o ɓantoto, si o hisay o daɗa, o heɓa ko ɗaɓɓi kon, o daɗa ko huli kon, o wona e maccungel allah, o maccinɗinano allah e kene e gunno tawa hunde jilɓa nder ton. allah siforinulaɗo ɗo maccinɗinagol ngol baki ɗum kadi e makko. o wiyali alal abd hay so wino ɗum andotono ko mouhammad sallah sallam fanda, kono wi jiyaɗo amen on. ɗum ko hollagol ɓe o ndema ko allah dewni ko neli o, allah renayi o, ko allah jeymo. sabu maccuɗo ma on ko an jeymo. on mo jeyɗa a defanday on, a kipay on, a wallay on, a yurminay on, a waɗanayi on. ɗiɗo fof no natti nder ɗo ko hollugol ɓe awa taɓe eto dartagol ɗum ɗo gasata. o fiyake ɗo o yahayi ono alsa sallam hollir noon ndumuraɗo ɗo ndu timmay e hoore jasugol jasuɗo e teddugol tedduɗo, kono islam o timmay o yettoto ala nokku kaw natata. o hewtay e kala leydi ndin ka allah weƴƴiti ɗon. allah wi so woni ɗon sikkiti koko min tippini e dow o jeyaɗo amen, men taafi fatu bi suratin, adde cortewol min mislihi e sifal qur'ana o. ihtimal ɗiɗi kanno ɗo min mislihi ha on o damir ɗo no rutto e qur'an o, no rutto e muhammad sallllahu alayhi wa sallam, no rutto e nulaɗo alayhi salatu wassalam. fatu bi suratin, adde cortewol min mislihi e sifa alqur'ana o e konngol goo. ɓay on wi o alqur'ana wona gonga, wona ka allah iwri, ko goɗɗo ko muhammad sallah sallam woni e fefindade ɗum. onon kadi fefinde adduno sifa mum, kono woniri arabujo no woni ɗon arabujo. on fof ko on ɗengal gotal, ko nokku gotum ɗo wuuru ɗon o yahaali o janngoy, o acci on haawi on ko toon o janngoy ɗum ko hakkunde mon ɗo o ne'a. wono allah wi ɗon ko sawtu takwir wama sahibukum bi majnun. o wondi ɗo mum hollugol ɓe modi onon e on sertali, hiɗo wuuri ɗo bi o jibina himo hakkunde mon ɗo. allah wi wama sahibukum bi majnun, o feeta. e si tawi noon woni on no wi ko kanko addi ɗum ɗo, onon kadi adde sifa mum. ma e konngol ɗimmol ngol min mislihi, adde sifa, adde cortewol gotol e sifa muhammad. heɓaɗo takko mon ɗo janɗi ɗo arabujo ummi windata janngata, addani on ɗi konnguɗi ɗo, hiɗo mari sifa makko buyi. on fof kono wawɗon, onon kadi moɗon addi sifa ɗum ɗo koko waddi. konnguɗi ɗi non kadi ɗi selli. allah wi si on waɗi ɗum taw haɗu ɗon, waduɗo shuhada'akum, noddon seeditantoɓe on ɓen e konngol goo. shuhada'akum, seeditantoɓe on ɓen, annduɓe ɗengal ɓen, annduɓe haala ɓen, ɓe seeditanon ɓe wahi ɗum ɗo koko adduɗa e ko muhammad addi ko no fota no nandi. on seeditotoɗo ɗum nodde kala mo faala ɗon seeditano e konngol goo. konngol ɗimmol ngol shuhada'akum ay awanakum, wallitotoɓe on ɓen, nodde ko walla on. wallinore e mon quraish, wallinore e qabayilji hedditiɗ ɗin, wallinore e ɓe wona arabu, hay jinna wallinore. on allah wiri noon ka suratul isra, qul la in ijtama'at l insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walaw kana ba'duhum li ba'din dhahira. o aya ɗo ko aya jeyaɗo e ayatu tahaddi,
no gasa ta haddi on no fire ka haala meɗen teragol so tawina noon en wallidiray ko ɗum woni wiigol goɗɗo awa si hiɗa yeddi ko mi wi kon waɗu mi yiya awa siɗa huuti ɗum ɗo komi waɗi an kadi waɗi awa sifa mum siɗa huuti siɗe golle ɗo na golle sattuɗeni awa waɗi sifa mum hinoma ɗo hino ɗum moƴƴin ko sifa noon aya on ardi ɓayɓe jaɓali ka kala ɗum iwri mo ɓe maɓɓe wooli ko feñani ɗum wo ko seytane wahayni ɗum ka hakkille muɗum ko feetuɗo ko hiitotoɗo ko jannguɗo ɗum e juuɗe woɓɓe ko mbilejo ko ala ko wolaka allah wiyawa hino on ɗo o alqurana koye haala mon kanni ko on toon kon fof ɗon nana ɗon andi na haala goo addana ɗon awa onon kadi yo goɗɗo e moɗon addi sifa mum adde sifa muɗum nodde kadi wallinoron kala mo faala ɗon himo landiɓe ɗum ɗo ɓaawo landagol ɓe ɗum ko yata laabi tati o suɗgol bagara ɗo ko madina tippi ɓaawo fergol ngol ɓaawo landagol ɓe ɗum makka e nder duuɓi 10 hiɓe wuuridi himo teeri ɓe ɗon ɓe ronku waɗugol tati ala hasab ko duuɓi jeenulaɗo wonno makka ɓaawo annabak ngun adoɓe ferde ko 10 ka ko 13 ka suratu tour fali atu bi hadithi mislihi in kanu sadiqin ka suratu hud am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwari mithlihi muftariyat ɓe addu corteji 10 fefindaɗi ɓe wi o fefindi ɗum fefinde o noon kadi 10 addon ka tour adde yewtere sifa nde so tawi koye gonga won ɗon ɗon hayso ko aya goto ɓe adduno hara ɓe addi nat be 10 on ɗa ka yunus fa'tu bi suratin mithlihi wadu man istata'tum min dunillah ka in kuntum sadiqin adde sifa mum ɗiɗo fof ko makka toon ɓe waddi no duuɓi 13 hiɓe ɗon nulaɗo no aybina ɗon reweteɗi maɓɓe ɗin no jasina ɗon hakkille maɓɓe no jofinɗina ɓe ono on reway ko nanata on reway ko yiyata on reway ko lesoton cuɗon wujon on waɗay nulaɗo no aybina ɓe ɗon no jasina hakkille maɓɓe no jofinɗina ɓe ɗon ɗum ɗo fof ɓe ronki hiɓe landa ɓe addu sifa mum ɓe ronki addu ɗum no holli wondema ɗum ɗo nanula sa sallam waɗi ka sabu no e maɓɓe wawnoɓe haala andunoɓe haala arabe honno yuɓɓirte ko ɗum allah subahana taala o wiɗo kadi ɓayɓe hoti madine nafigi ɓe heɓike toon yahud kadi no ɗon ɓe fof ɓe kafa ɗo adde sifa muɗum ma adde ko nandi e muɗum hara ko iwri e sifa mouhammad sallah alih sallam nodde kadi kala mo faala ɗo wallinoron in kuntum so tawni on laatike sadiqina ko on gonguɓe wondema on hoolaki ko addi kon fa in lam tafalu si woni on waɗali si woni on tawaini ɓe ronki waɗude o aya ɗo tun no yoni ko goɗɗo gomɗinira harata ko keferon woni ko gomɗinira nunaɗo wuuride maɓɓe ɗon madina ɓe wuurno ɗon duuɓi 10 tawi ɓe landiki ɓe addu ɗum makka 10 ma 13 nde nder duuɓi nogay nulaɗo no jokki ɓe adde sifa muɗum wowlugol konngol ɓe ronki ɓayri ɓe ronki ɓe tawi ko ɓe ɓe ƴettidirana kaafa hannde kadi ɓe wakkili weeɓutugol wonkiji maɓɓe ɗin e ley kaafaji ɗen ɓe wakkili yeeɓu jawle maɓɓe ɗen ɓaasi jihadi waɗama jawle heferaɓe fof julɓe hettay ɓe wakkili ɓiɓɓe maɓɓe ɗen wonɗi ngolɓe ɓe wona aliyatimaɓe ɓe wakkili rewɓe maɓɓe ɓiɓɓe rewɓe e jombaɓe maɓɓe sonnaɓe maɓɓe fof yo woni horɓe ɗum ɗo fof ɓe wakkili e wore addugol konngol addugol sotogol gotol ko ɓe landa ɗum ɗo ronkugol ɓe waɗugol ɗum ɗo ɓe wakkilo tuɗagol o nambaraɗa o tanaɗa ɗin harade ɓe tuñi ɗo noon fof gila gaswatu badre ha uhud ha onno gaswatul ahzab ko ha ɗo qouraish haaɓi nulaɗo salah sallam ko hedditi ko fof nowaɗo wino gila ahzab qouraish haɓa taw hande guere ko noon haɓoytaɓe woniri noon le ha noon e hedditiɓe heferaɓe nulaɗo haaɓi sera makka ɗon haybar hunain tabouk ɓeɗo fof no nodda e o ɗuma ɗo ɓe fof ɓe ronki tawa ɓe wakkilike tuɗugol wonkiji maɓɓe ɗin yeeso kafaje ɗen ɗum ɗon ko honnum ko hollay ɗo wondema qur'ana o lege dey ay ijalu aw ittahidu wiqayatan min annar ɗaɓɓe daɗir ɗum wirnor ɗum daɗinor ɗum e yiite ngen ko ɗum woni hulugol nge wonno sa sallam makiri noon ittaqu nara walaw bi shiqqi tamra hulire yiite ngen ɗaɓɓe daɗirgol nge haysi ko feccere tamarore ittata okka sadaka fi allah subhanahu wa taala allah wi a hulede yiite ngen allah ti ngen
mo sifadenge fi hulɓingol sabu so ɓe nani to yiite ɓe sikke ko sifange ɓe jogui ka aduna ngeɗo noon no waɗi ko neɗɗo huula hara ko sifange Allah wino en hino mari ngeɗo no yonno ko goɗɗo huula ɓayɗen andi mo nadama nder ton o yaltata Allah wi huule yiite ngen allati ngen waquduha ko nge huɓɓitirte na huɓɓingol nge nge huɓɓanoma ko huɓɓutugol nge waquduha ko nge huɓɓitirte annasu ko yimɓe ɓen lafdon ari am kono wona am ko urida bil khas ko yedduɓe Allah ɓen imma heferaɓe ko la poste ma nafiqiɓe ma usatul muminin taw ɓen Allah yafaki ɗum o letta ɓe embere bakkatuji maɓɓe ɗin wal hijaratu kañum e kaaƴe kaaƴe ɗen ɗo kam koɓe tafsir ɓe no wi ko kaaƴe iwɗe ko wiyete kibrit none kaaƴe ɓe wi ko fiyon num ɗe kaaƴe ɗo waɗana suɓana ɗo ko kaaƴe ɓuuray ɗe wulude siwkama e nder yiite yani hayre so aɗa yite nde wulay a sustande jogade ko ɗen ɗon ɓurata jogagol yiite ɓurata wulude ko kaaƴe kadi luuɓuɗe watti ɗum ɗum ɗo fof ko fi lette ɗen yotiɓe e maɓɓe yiite ngen no huɓɓi kaaƴe no nder ton ko jogo yiite ngen jogo hararan salaire on watti ɗum luuri no arde maɓɓe ko e ngel lette ɗon Allah woni ko woni ko ɗen lette ɗon Allah subahana taala on kambirani ɓe ɗo o wi o iddat nge yiite ɗon nge heblanama nge eɓɓindanama lil kafirina wonande heferaɓe ɓen ko ɗoni nge waɗama nge eɓɓama nge moƴƴinama hoyyi at lil kafirin wonande heferaɓe ɓen o aya ɗo no holli wondema yiita nge nini nge woɗa o aya ɗo ko tippoto hari nge woɗa bi on say ha ɗo yiita nge no huɓɓi hinge habbi ɗon yedduɓe Allah mi subhanahu wa taala hara noon ko madame ahlusunna wal jamaa on noon yiite nge hinge woda aljanna noon no woda ni firaɓuji goo no yeddi ɗum wona mu'tazila konngudi maɓɓe wona ko ƴettete sabu ɓe tuginaki e hadis ɗi selluɗi hadis no ari ɓuri goto ko hollata yiite ngen hino woda aljanna no woda no jeeya e muɗum e hadis kan nulaɗo sa sallam ɓe maki ɗon yiite ngen wullitino ko Allah ngewi Allah mi tampi mi ñamidiri e hoore an mi ñaami hoore an woni yoga an ñaami yoga akala badi badan Allah newnani nge fofande ɗiɗi fofande ka ceeɗu fofande ka ndungu no waɗa maki koko wulata ko ceeɗu ko fofango jahannam enen gano anda nguli yahu ɓen leyɗe désert ɗen andi nguli kadi yahata 45 degré 50 degré 55 degré harno wuli ha yawti kerol e jangol ngol kadi ko e fofango jahannama ngon jangol tiiɗata enen kamen ga ha ko leyɗe désert ɗen kadi ka nantata e muɗum ɓunnata ha feƴƴita e wontiri ɓentelen leyɗe Europe ɗen ha Amérique haray o hadis ɗo mo sellimo ka sahih muslim e ko wona oɗo e ahadis ji joluɗi wondema hollata e wano ko Allah wi ɗon annaru yuraduna alayha huduwan wa ashiya on aya ɗon no holli wondema ɓe weɓitede kamɓe yimɓe firana ɓen ɓe tuɗede yiite ngen ɓe sunnede magge bimɓe kikiɗe e ko wano ka ahadis ji kadi arɗin hollayɗi wondema yanuɓe ɓen shahid wonkiji maɓɓe ɗi no ka aljanna hay ayaji ɓuran no ari fi muɗum inda rabbihim yurzaqun ahadis no ari holluɗi hiɗi ton wonkiji maɓɓe ɗi no ton hino jinda ton e gonɗinɓe ɓen kadi ahadis no ari holluɗi neɗɗon so wattinama so woni ko jeeyaɗo yimɓe aljanna o udditante ɗon yolde aljanna on henndu aranamo ɗon nema aranamo ɗon o holle werde makko nen ka aljanna haramo ko abru kefere on kadi wana noon haray dalliji no ɗuuɗi ko hollata wondema yiite ngen hino wooda nini aljanna on kadi no wooda en turki Allah subahana taala yo woɗe nge jeeyaɓe yimɓe aljanna o dandan jeeyede yimɓe yiite e haray hiɓe landi yo en naɓoto de lawol ne masaluhum misal maɓɓe nando maɓɓe ka masal hino wayi alladi on istawqada huɓɓuɗo naran yiite falamma adaat ɓayri nge jalbinima hawlahu ko woni sera makko kon niɓe yajaluna hiɓe waɗa asabiahum kolli maɓɓe ɗin fi adanihim ka noppi maɓɓe min assawaiqi sabu hulugol parñitte ɗen hadaral mawti sabu rentagol e mayde nden sabu hulugol mayde nden wallahu allah muhitun ko o huɓidiɗo bil kafirina yedduɓe ɓen yakadul barko hino eɓɓa maƴe ɗen yahtafu nde ɗe wippoto absarahum guite maɓɓe ɗen kullama adaa lahum tuma kala nde jalbani ɓe ma tuma kala nde jalbinani ɓe ko ɗum woni maƴe ɗen machaw fihi ɓe yaha e muɗum ɓe yaha embere ɗum ɗon wa ida adlama alayhim si woni niɓɓiti e dow maɓɓe niɓɓitaniɓe qamuɓe darto walaw sha allahu si allah yiɗi la dahaba o jaɓay bi sam'ihim nanɗe maɓɓe ɗen wa absarihim e giiɗe maɓɓe ɗen inna allaha tabitino allah ala kulli shay'in ɗo kala hunde qadirum ko hattanɗo ko wawɗo
ya ayuha nnasu kono yimɓe ubudu rabbakum rewe joomi moɗon alladi on halakakum taguɗo on walladina min qablikum e ɓen attiɓe on laallakum bela jo onon tattakuna on hulaymo on heɓay kulol makko alladi on jaala lakum waɗan ɗon al arda leydi ndin firashan daɗɗude wassamaa o waɗi kammu ngum bina an mahango wa anzala o tippini min assamai immode ke kammu ma an ndiyam fa akhraja bihi o yaltiniri ɗan ndiyam min athamarati immode e dinɗe risqan lakum arsike wonande on fala tajalu woton waɗan lillahi allah an dadan kafi diɓɓe ma yeruɓe wa antum hara onon talamuna hiɗon andi wa in kuntum si woni on laatike fi raybin e sikkitare mimma nazzalna e koko min tippini ala abdina e dow jiyaɗo amen on fatu adde bi suratin cortewol min mithlihi e sifa alqur'ana on ma e sifa muhammad sallallahu alaihi wasallam wadu noddon shuhada'akum wallilirteɓe moɗon ɓen ma seedi tantoɓe on ɓen min dunillahi ko wona allah in kuntum si woni on laatike sadiqina ko on gonguɓe fa in lam tafalu si woni on waɗali walam tafalu tode on waɗata fattaku nara hule yiite ngen awa hule yiite ngen allati ngen waquduha ko nge huɓɓitirte annasu ko yimɓe ɓen wal hijaratu e kaaƴe ɗen o iddat nge eɓɓama lil kafirina wonande heferaɓe ɓen wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin Semua ni tu ben, dah ni rakyat pun.